Dipurong supaya hithialong hacha ke kan paman pon. Ar koi ni phai thom kebra sierni karbi lo charli jutanga terang mate pathek pen ke LGA tumpen che patirpi ponsi ani gang sama por phai phora achitim pen dipurong supaya hithialong hacha ke kan paman pon. Bangso ke kanalong bang koira pho bang phuchetong ponsi hacha la pen ritnong chingdia ke kanta me kan pon bang solong harmoni be la pen mukrang be tum me chari pon se TCRO Dilip katharahin pen bang sojai mek ing pupon sonsi me long ali hisar paman pen ke sing long potiri pya me phumir jeng krula pen TCRO Dilip kathar pen chenglok ke thege dinga tum chitong dunsi mesen pen hacha ke kan pachun pon dipu pen sar jinong kronang ke palya birta Malang News. Litum kelang bom lagi Malang News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta.